Yuk teman-teman, kita mencari mainan lagi yuk di sini teman-teman. Kira-kira ada mainan apa aja ya? Wah, ini ada pohon pisang nih teman-teman. Biasanya ada ondel-ondel jatuh di pohon pisang teman-teman. Coba kita lihat. Wow, benar sekali teman-teman. Kakak menemukan ondel-ondel Betawi jatuh nih di bawah pohon pisang. Kita kumpulin teman-teman. Kita selamatin. Kira-kira ada mainan apa lagi teman-teman? Coba kita cari teman-teman. Wow, ada lagi nih. Ada mainan ondel-ondel lagi nih. Wow, ini ondel-ondel sholawatan nih. Kita kumpulin aja teman-teman. Kita taruh lagi di sini. Wow, keren. Kita cari lagi. Kira-kira ada mainan apa lagi di sini teman-teman? Coba kita lihat lagi teman-teman. Wow, nih ada pohon pisang lagi nih teman-teman. Biasanya ada ondel-ondel lagi nih di bawah pohon pisang. Coba kita lihat teman-teman. Wow, benar sekali teman-teman. Kakak menemukan mainan lagi nih. Ada ondel-ondel di bawah pohon pisang teman-teman. Oke, kita selamatin dulu teman-teman ondel-ondelnya. Kita kumpulin dulu di sini teman-teman. Wow, sudah dapat 3 nih teman-teman. Kira-kira ada mainan apa lagi ya di sini teman-teman? Coba kita cari teman-teman. Wow, apa ini teman-teman? Coba kita lihat teman-teman. Kita lihat, kita buka dulu. Wow, ada ondel-ondel pocong di sini teman-teman. Jangan-jangan di sini kuburannya ondel-ondel pocong teman-teman. Wow, serem sekali kalau begitu teman-teman. Wah, tapi ini lumayan nih teman-teman. Bisa kakak kumpulin buat di rumah nih. Oke lah, kita kumpulin aja teman-teman. Ini ada ondel-ondel pocong warna hijau lumut nih. Ikatan jomblo lucu dan imut. Wow, kita ambil lagi mainannya. Mainan ondel-ondel pocong warna peach. Wih, siapa yang suka nih warna peach ini teman-teman? Kita taruh lagi di sini. Oke, kita ambil lagi nih. Wow, nih ya, pocong warna putih nih teman-teman nih. Wih, serem sekali teman-teman. Ayo kita kumpulin lagi. Ada warna apa lagi nih? Wow, ini warna kuning nih teman-teman. Ini warna apa ini? Warna abu-abu. Wih, keren. Wow, dapat banyak nih teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.